اگر کمی پڑھن پنن چشمن برو کن تی اوس بہتر اوسا کیا تم روز ہے شکارو تے برابر برکت برابر تچ تم سوی رنگ رٹان ممبئی گچھت لکھنؤ گچھت روس گچھت بیس جائے گچھت تم پت سوی لڑکہ بنن یم نا فلاسفی اس پڑھمت کیا اسن پڑھمت آو اور وہر آو شیریت آو مال تھیس ٹھول ز پلیٹس کیسا گوبر ام چھ پڑھمت فلاسفی یہ وقت مالس دپنس ابو یم کس ٹھول دپنس زہا گوبرہ دپنس یم چھ شیح فلاسفی کس چھ دپنس کت پٹ دپنس ز چونس دماغس من ز مینس دماغس من ز کت مز یہ اس نے مڑ مین دپنس ہم ژور گئی ژے تہ یم ز گئی مین والا یہ چھن اصل کہ فلاسفی یہ پت فلاسفی پڑھن اور یہ دپن دراو کیا نماز مز دراو کیا درسگاہ مز دراو کیا اجتماع مز بسی جمعہ دو گژھن دہہِ منٹہِ کم ات کیا چھ نیران امس باسان نیران چھ ہوتے یت کیا چھ نیران یت چھ نیران تے ین چانس دماغس مز ونی ژومت چھ یہ سورے یتے نیران یوتام قرآن تو تام خار یوتام تبلیغ تو تام خیر یوتام درس قرآن تو تام خیر یوتام درس حدیث تو تام خیر یوتام درسگاہ تو تام مسلمان زندہ درسگاہ ہم درواز گو بند مسلمان آ روحانی موت اجتماع ہم درواز گو بند مسلمان آ روحانی موت اک زمانہ کریو ڈاکٹرن ست رابطہ یلی رتس من 4 پیشنٹ اس یمن کاؤنسلنگ اس پیون کرن یم ڈرگ ایڈکٹ اس آج چھ 4 پیشنٹو بجائے امس ڈاکٹرس نش یون پر منتھ 132 پیشنٹ قرآن ونن چانس تو میانس دل کس قرار چشمن ہند شہجار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس اخ یا زو کوڑ امس آس بنات گو دیو علاو سیرت ونن تمن 4 کوڑ کس کوڑ مگر ژٕ گوکھ تمہِ فکر ہُنٛد شکار ژےٚ ووٚنہی نہ تِمن چھِ اکٲے کوٗر ژےٚ دوٚپُتھ اوے اوے یی چھُ پوٚز ژےٚ کوٚرُتھ قرآنِ مجیٖد کِس نصس انکار میانیو عزیزو میانیو شفیقو میانیو رفیقو ژےٚ ووٚنہی ازواج مطہراتن منٛز چھِ اکٲے اہل بیتن اندر چیل نہ پڑھتھوئی قرآن مجیدن ون گوڑنیت چھیون اہل بیتن اندر تمام ازواج مطہرات رضوان اللہ تعالی علیہ ہن اجمعین میانو عزیزو میانو شفیقو ژد بہ کتہ پرزناو ہوک اہل بیت ژد بہ کتہ پرزناو ہوک باقی صحابہ چپڑ ہی تمی انداز یہ تھوئی پھین بند گبر میں چپڑ ہی تمی انداز چون ہے دپ ہے اہل بیتن وند محبت ضرور تت کر بھی انکار کان مگر اہل بیتن من چھین عائشہ رضی اللہ تعالی چگوخ مان خطر تیار چگوی سورہ نور مشرب ام سندس برات سندر ام سنز پاک دامنی اندر اک آئین کین ز آئین کین 3 آئین کین 4 آئین کین 10 آیات بینات نازل کرن پروردگار کچھ یہ فرماون تمامن ہند نکاح گو کائنات سندر زمین اس پر تائی سوائے اک مگر میون نکاح کر عرش وای میون نکاح کم کر عرش وای باعث خوابس مز ہاون ریشمی ٹکر سندر یہ ریشمی کپڑ کھولنا پت لبن عائشہ رضی اللہ تعالی یتنا 8 لچھ کس نماز گزارس تکبر تک گمن گچی اگر کان توبہ کرت آو شراب چن وول مسجد من دول وچھوس اگر کان 30 ورین نافرمان اس پتاو جامع مسجد 8 لچھس من توبہ کرت نماز پڑھنے امس ون کان
30 40 وُہُر نماز گزار ہے ژےٚ پٲٹھۍ وَتھ ڈٔجمٕژ نعوذ باللہ یہ چھُنہٕ پتہٕ دوبارٕ مسجد اژن گۄناہ کٔمِس ژٕ تہٕ بہٕ نہٕ ٹھیکہٕ یہ چھُ رشتہٕ بندس تہٕ معبوٗدِ برحقس درمیان سُہ ہیٚکہِ کٲنٛسہِ گۄناہ گارس آنن تہٕ پھانن معاف یتھ نہٕ أمِس پام دِکھ زخمن بنیم مےٚ مرہم کرتم نظر خدایا گژھن مےٚ دوٗر یم غم کرتم نظر خدایا زخمن بنیم مےٚ مرہم کرتم نظر خدایا قصباو حال پننی کس بوز داد مینی قصباو حال پننی کس بوز داد مینی کانچام چرس میں ہمدم کرتم نظر خدایا کام چرس نہ ہمدم کرتم نظر خدایا گچھن میں دور یم غم کرتم نظر خدایا روم میں زندگانی پھرت شفا خانن رب روم میں زندگانی پھرت شفا خانن بلنم میں دد یکدم کرتم نظر خدایا بلنم میں دد یکدم کرتم نظر خدایا زخمن بنیم میں مرہم کرتم نظر خدایا چھُس سٲیلا برستن کر مشکلن میں از حل رب چھُس سٲیلا برستن کر مشکلن میں از حل خالی حلم میں برتم کرتم نظر خدایا خالی حلم میں برتم کرتم نظر خدایا بے شک ظلم میں کورمت چھمنا پانی پانس بے شک ظلم میں کورمت چھمنا پانی پانس مگر چھُس نہ بہٕ ابن آدم کرتم نظر خدایا چھُس نہ بہٕ ابن آدم کرتم نظر خدایا زخمن بنیم میں مرہم
کرتم نظر خدایا. واجب الاحترام امام محترم و انتظامیہ جامع مسجد اڈلش ماغام، صدر تحصیل و دیگر نظمائی تحصیل جمعیہ تحصیل سری گفوارہ، خطبہ اعدام، سامعین محترم و مکرم، اللہ بزرگ و برتر سندن بے شمار حمد و ثناءً حمد و تعریفاً سۭتۍ جملہ انبیاء کرام صلوات اللہ تعالی علیہم اجمعین کن درود و رحمت، درود و عظمت، درود و برکات بالعموم، بالخصوص یمی امت کس رہبر ادم رہبر کامل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. پرفتن تو پر آشوب دورس منز دینی مجالسن ہند سنز کرن، انعقاد کرن، پزیش بودن ول انتظامیہ اور شرکاء علماء مبارک بادی ہند حقدار یلیس یمن مجالسن ہندن اہدافن کنچ نظر تراون مسلمان کیا چھو بار بار پنن لمحات الاحداث یمن دینی مجالسن تعید دیون پنن وفادار و وفاشار پیش کرت ات پد کن کم اگراد و مقاصد چکار فرما اش کتاب و سنتک مطالعہ کرن پت کیا چیز لبن یم زن یمی مجلس ہند ایسے حاصل سبدن. گوڑنک چیز اشی مغفرت سید گژھن مالا مال. اللہ تعالیٰ کرین یت سرسی جماعت اس مغفرت، بلکہ یت سرسی گام اس مغفرت، بلکہ سرسی ملت اسلامی اس مغفرت. آمین. دویم چیز اشی یمی مجلس سند ذریعے رب العالمین سند رحمت حقدار بنن. اللہ تعالیٰ کریم ایسے وافر مقدار اسمنز پن رحمتک نزول. آمین. تریم چیز اشی یمی مجلس سند ذریعے ایک بڑے اجر و ثواب سد گژھن مالا مال، یس ایسے ہمیشہ مطلوب تو مقصود. مگر آز کرن یمن ترین چیزن متعلق کت. آز کرو کت یمی مجلس سند ذریعہ ایسے انفرادی طور تو اجتماعی طور احتساب کرنک موقع مل. ایسے سارنی پیدے پنس پانس بلا لحاظ مسلک و جماعت مسلمان چھے ساری پڑھو الحمدللہ. ناو ہیک الگ الگ ٲسِتھ، باغ چھو باغس من چھ مختلف اقسامن ہند پوش، ام سچ چھ باغچ زینت تو خوبصورتی بڑن نہ کہ گٹھن. اگر اکوئی قسمک پوش آسی باغس من سو باغ تو سو باغ یت من مختلف قسمن ہند پوش اس نظرین خوبصورت چھ سوی باغ یت من مختلف اقسامن ہند پوش ایسے رنگ برنگی نظر یوان. اسلام تشو باغ اس ساری چھ ات باغس منز پوشن ہز حیثیت تھاون. کمس کوتہ تگہ سجاون اسلام کس باغس منز پنن پان، تم خاطر چھ ربن یہ پنن بند دنیا اندر فہم و شعور وول بنومت.
عقل شعور امس عطا کورمت یہ کوتا دی گت ات منز یوتا یہ ات باغس منز پنن پان دی با ادب با علم با عمل پیش کرت تیچا کرے سجاوٹ عطا ذات پاک حضرت اللہ یت باغس پیون گڑائی کرن کٹائی کرن آب پوشی کرن اسلامس یس باغ ربن ون امچ گڑائی تو آب پوشی یس یوتا ایمانس من پختہ آسی یس یوتا اعمال صالحاتن من مستحکم تو مضبوط آسی تیوتا امی پوشک رنگ دو خود دو حسین و جمیل صورتس مز پیش کرن ذات پاک حضرت اللہ جل جلالہ جل شانہ مگر یمن مجلسن ہند ذریعے اخ مقصد احتساب کیا دے عبداللہ ابن مسعود سری پڑھو رضی اللہ تعالی یہ جلیل القدر صحابی یس گوڈنک درجک صحابی جلیل رضی اللہ تعالی عنہ یمس متعلق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کور بیان یم گوبر تم تھائن مے کن پور توجہ بزرگو بڑن بڑن علماء نش بوزمت مگر تو بوزو میں شاگردس نش فرمو استقرئ القرآن یہ قرآن گس پڑھن بأربعۃ ژورن نش کچن نش بیس روایت اسمز خذ القرآن اربعہ یہ قرآن گس رٹن ژورن نش کچن نش یہ فرماون محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچس گامک تو تشو گامک سانس گامس مز ونن یہ کت ونم ستار ہوش یا ٹھو ات گوبرا یت تم میں ناراض گھن عبدالستار حاجی ونن گام پٹ کیا ونن ستار ہوش دپان یہ کت ونم ستار ہوش یہ کت گھے اپناؤن مگر یلی ریکمنڈ کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچھا کا مقابلہ چھوسا تم فرماون قرآن پاک گس رٹن ژورن نش کچن نش تمن من چھ گۄڈنیُک من ابن مسعود عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس فرماون 114 سورہ مبارکن من چھمت 7 سورہ مبارک ہچمی الزبان در فشان حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ 7 کچھ فرماون چھاکا یس یمن 7 میں سید ہیک مقابل کرت کوئی نہیں ہوگا کوئی نہیں ہے کوئی پیدا نہیں ہوا نہ ہوگا یس یمن 7 مز مقابل ہے کرت عبداللہ ابن مسعود سری پڑھو رضی اللہ تعالی یمن دون بہ یور اوسس یوان تمن دون اوس مے ریش تہ نہیں آز ہتنس بت بڑن تو تہ ہتنو بڑے تل سا 7 سور چھا اس یاد چھا لڑائی بغیر حس 60 50 اس کے شیعات گیون اس کے شیعات ریکارڈ اس کے شیعات صوفیان اس کے شیعات بدل بدل ناو یمن بحق یتھس ونت یہ چھ احتساب اس آیا ون ابشروا بهذا القرآن اڈلشکو مسلمانو بشارت بوزیو میانی زبان مبارکیت قرآن مجید اس متعلق بشارت دنول کس محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم فَإِنَّ طَرَفَهُ بِيَدِ اللَّهِ وَطَرَفَهُ بِأَيْدِيكُمْ فَتَمَسَّكُوا بِهِ یہ قرآن چھو مانند راز یس تو قرآن چھو پڑھن وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا قرآن اسمن پروردگارن فرمون یہ چھو مین راز یہ کیا چھو شرح کرس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پرت کن رزی چھ انداسن اخ اند شروٹمت پنس دست مبارکس من قرآن پاک کو رب کائناتن اخ اند کم سندس دست مبارکس من رب سندس ثابت گو رب العالمین چھو دست مبارک کیا چھس کیوت چھس تہکن نہ اڈل چھک ونیت نہ ویرک ونیت نہ عربک ونیت مگر دست مبارک چھس دست مبارک ات گژھِ نہٕ تعویل کڑن کینٛہہ واریاہ یم زن ذہنی طور چھ پنن پان انٹلیکچوئل زانن تم چھ ونن ییٚلہِ دست مبارک تذکری تم سات گو طاقت ات چھ ونن تعویل کیا چھس ونن یہ گژھِ نہٕ کرن کینٛہہ دست مبارک ون قرآنن دست مبارک ون محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماون رب کائنات چھُ دست مبارک فرمو قرآن مجیدک اک اند چھُ روٹمت پنس دست مقدس من رب کائناتن وطرفہ بأیدیکم بیاخ اند چھُن تھومت پنین بندن ہندین اتھن مس رب فرماون یس مین تھف سچ مضبوط سا تھپ چھنی ال گژھن واجن مگر توی دیو پنس اندس کن نظر فتمسکو بہ توی کرزو پنس اندس مضبوطی سان تھا کیا کرزو مضبوطی سان تھا یل توی ات قرآن مجیدس مضبوطی سان بنیو تھپ کرن وول تیل چھ بشارت دن وول بشیر پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیل کیا میلے اڈلچس کیا میلس فَإِنَّكُمْ لَن تَدِلُّوا وَلَن تَحْلِقُوا بَعْدَهُ عَبَدًا تیل نگز دچن پورک مسلمان نگز کھوڑ پورک مسلمان نگز گامک مسلمان نگز قصبک مسلمان گمراہی مز مبتلا نگز ہلاکت سندر زا یس یہ گمراہی چھو گامن اندر یس یہ گمراہی چھو قصبن اندر یس یہ بغاوت چھو کوڑن ہنس یس یہ بغاوت چھو نیچین ہنس تم پڑھنائی وہ باٹنی زالوجی کیمسٹری فزکس میتھمیٹکس مگر قرآن مجید نشتائی وہ بے بہرا چونت مین کوڑ چھ انگریزی زانن واجن باٹنی دانن واجن فزکس زانن واجن سچ صبح 7 بج فزکس ٹیوشن خاطر اڈلش پیٹ گاڑی مز نیرن 150 رۄپیہِ کرائی برن مگر خاندر کرت تشس نو سورہ فاتح پڑھنی تگان اس یہ شراب چھو گبرہ موبائل کر تو بند اس یہ زار چھو اس یہ بے حیائی چھو اس یہ جہلم قدل ساندر پتمی سے ہفتہ ساندر دائیو جوانو خودکشی کرنچ مضموم کوشش کر یہ گمراہی چھو کائنات اسمز آوئی سانین گرن من چھو ژور موبائل مگر قرآن مجید ترجم نہ چھو مولی زانن نہ چھو نیچوی زانن نہ چھو کوڑی زانن نہ چھو موجی زانن عبداللہ ابن مسعود سری پڑھو رضی اللہ پانے اوزو پڑھا میں سمکھو واضح بوئی واضح یس ایسی خاندرس پٹھاس دبن میاس رنمت 100 سنین ہن سال کچن مگر میں آئی خاندر سب تمو دب 30 سن رن کوتا میاس تگن 100 سن رن
میں کور بڑس وسطس کن رجوع یہ پرژھاس میں بہ یل کن سات کھیون چھس کن جائے عام چھن اس خاندرس پٹ گژھان کی ون اگر کن جائے آس دعوتہ پتہ امس واز بٲیس سۭتۍ تہِ ملاقات کران مز من امس مزاحیہ اندازس من سمجھاونٕچ کوشش کران بہٕ چھس دپان گۄشتابس چھُ کران گاٹہٕ یم چھِ اکو یم تہِ کٔرِو ژور سُہ چھُ دپان کرو کوشش یہ چھِ آسان تٔمِس کتھ سُہ کیٛاہ نی مانے سُہ چھُ تٔمِس دوٚپُن مےٚ حظ آو مےٚ دوٚپُکھ ژےٚ کوٗتاہ چھُتھ ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ سال روٚنمُت دوٚپُن 17 سِنٮ۪ن ہُنٛد مےٚ دوٚپُس امہِ کھۄتہٕ زیادٕ دوٚپُن آو بیٛاکھ 23 سِنٮ۪ن ہُنٛد دوٚپُن مگر مےٚ ٲسۍ تگان 17 سِنۍ رنٕنۍ مےٚ کوٚر بٔڑِس وۄستس کُن رجوع مےٚ دوٚپمس وستا مےٚ آو 23 سِنٮ۪ن ہٕنٛز سب مگر مےٚ چھِ تگان کٔژ رنٕنۍ 23 کیٛاہ کر دوٚپنس ہے بناو أڑۍ 2 کُنجل أڑۍ 3 کُنجل أڑۍ 2 کُنجل یمن گژھِ کٲشرس ٹھیلہٕ یُن بٔرِتھ أمس کیٛاہ اَسُن چھُنہٕ یہِ چھُ ودُن أمس گژھِ ٹھیلہٕ یُن بٔرِتھ مام چھُ تیٚلہِ خۄش ییٚلہِ تٔمِس 4 کِلوُن ٹھیلہٕ آسہِ دٔچھنِس اتھس کھٮ۪تھ کھوورِس اتھس کھٮ۪تھ ییٚتہِ گٔے کھٮ۪نٕچ کٲما ییٚتہِ گٔے رسمن تہٕ رٮ۪واجن ہٕنٛز کٲما ییٚتہِ ما تٔکتن 40 ؤرِس تہِ سورہ فاتح پرنٕے تگان چھا 90% مسجد چھ تم کشیر مز یمن امام چھ تم یمن نہ سورہ فاتح چھ تگان پگڑو 90% مسجد چھ تم یمن بانگ چھ تم یمن نہ ون چھ تگان پڑھنی حی علی الصلاۃ شکن حی علی الصلاۃ بانگ چھن تگان 90% بانگن پڑھے یہ قوم یس قبر ہندس بٹھس تام ووت آثار قیامت گئی نمودار یت قومس چھن ون بانگ تگان صحیح تلفظن پڑھن یہ کیا دعویٰ کر یت بچھس تیت بچھس توتہ چھس امتی چلیا یلی ژت میں کھڑا کرن دپن بانگ شاعر اللہ میں کن تھیو توجہ کیا تھوئیو وَمَنْ يُعَظِّمْ شَائِرَ اللَّهِ سورہ حج یہ میں اللہ تعالیٰ سندن شاعرن کر تعظیم تعظیم کیا گو ایزون تعظیم قرآن استھاؤ مشکو تجھائندن ایزون تعظیم قرآن استھاؤ گلاپ ایزون تعظیم قرآن مجید استھاؤ اند اند اتر مگر پڑھون یہ قرآن مجید تعظیم ایزون تعظیم بانگ یل پڑھنی شاید گئی تعظیم اس آسو بانگ بڑا آواز منز پڑھن مگر تلفظ آسن صحیح تگن تو تاسی بانگ زیٹھراون اللہ امس آسن یہ پتہ کیا مشدد کیا گو میں کرزو معاف یہ تو حد تک گژھِ البتہ ونن چھُ ضروری کیازِ اگر نہ از تہِ ونو تیٚلہِ کر ونو کم از کم کریو پنن علاقن منز یہ دین ہیچنک تو ہیچناونک کردار پیش فرماون عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اطلب قلبک فی ثلاثت مواطن پنس دلس کرزو احتساب 3 موقعن پیٹھ کتن موقعن پیٹھ ہرگاہ توی تمن 3 موقعن پیٹھ دل لبیو تو ربس کرزو حمد و ثنا بیان فَإِن لَمْ تَجِدُهُ ہرگاہ توی یمن 3 موقعن پیٹھ پنس سینس اندر دل لبیو فَاسْأَلِ اللَّهِ تل کرزو سوال تل کرزو زار پار رب العالمین سن دربار ان یمن علیک بقلب فإنه لا قلب لک تل دبزس پروردگارا میں 60 ورس 40 ورس 50 ورس چھن پنس سینس اندر دل نظری یوان میں کر دل عطا میں کر دل احتساب مجلس فرماون گوڑنک موک
یم سات اڑ لچھک سری گفارہک مسلمان کھرمک مسلمان نوشارک مسلمان نمبلک مسلمان یم دچھن پورک تو کھوڑ پورک مسلمان پنس پانس احتساب کریم وچھو سا دل تھاون وول فرماون اند سماع القرآن گوڑنک موقع یم سات چنش قرآن مجید آسی پرن یوان بودناون یوان تم سات آسی پنس پانس کرن احتساب میچھا سینس اندر دل مولوی سب الیبریٹ کر مولوی سب وضاحت کر مولوی سب تشریح کر مولوی سب کھولیت من کا اس ساری چھ دل تھاون وول کاہے کیا دل بغیر بچت مگر یہ کیا ونن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی یہ چھسن نشی ستار حویجن کات نشی مشتاق احمد یہ کم سن کات چھ عبداللہ ابن مسعود یم ستت سور ہچمت کمس نش محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولیو میں کن تھیو توجہ میانو مسلمان بایو تاریخ اسمن چھو ایکس لقب حلیت الاولیاء ابو نعیم سبن سیر عالم النبلہ تہذیب التہذیب حافظ زہبی سبن سری پڑیو رحمت اللہ علیہ یمی امتک زبڑ علم حافظ زہبی سبس متعلق چھو آمد رحمت اللہ علیہ سچوانن بپرزنوخ ساری صحابہ ساری تابعین تبا تابعین اس دعویٰ کرن امام زہبی کرن دعویٰ وشن بغیر پرزنوخ وشن دپیس کت پوٹ دپن میں چھ یہ سیرت تم انداز پڑمت ہچمس تا اپنامت یل قیامت گز باپا یہ سیرت پڑھن سوچ لکھن سوچ اپناون سوچ یہ میں سارے ان حلی چشمن برونکن بپرزنا وقیم ساری صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کوشر پرزنایا کنس رزنایا شاہ ابا بکر صدیق سندی سیرت اس پر عمل پیارا شاہ فاروق اعظم سندی سیرت اس پر عثمان ذی النورین سندی سیرت اس پر علی المرتضی رضوان اللہ تعالی علیہم اس تو یف پر لکھن صرف یم گئی یزیدی یم گئی حسینی یم گئی اہل بیتن ہند دلداد یم گئی مخالف یہ لکھن اہل دیس اہل بیتن مخالف بیوت گوز اہل بیتن ہن دلداد اگر بپرسس اہل بیت کم گئی بون ود اتھارٹی ونی آسس معلوم سو کس آسی یس پنس ایمانس تباہ تو برباد کری یس نا اہل بیتن ہندس ادبست احترابست عظمتس قائل آسی مین کہن نماز نا نفل نا سنت نا فرض قبول یو تاب نا با اہل بیت درود و سلام سوز نچ میون نفل قبول نچ میون سنت قبول نچ میون فرض قبول بکس نماز شستائرات اسمن سپڑن اون دو نمازی جنازہ تینو تو تام قبول یو تام نبا دویم تکبیر پڑھن پت اہل بیتن پر کیا سوچ درود اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید مگر چیل نہ پتوی چھی چطور ہے کسر تل آب دوپ ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم شے اکوئی کوڑ کت چیتمو نتی چیل نہ پڑھتوی قرآن مجید چگوک امی غلط فکر ہون شکار
سے اگر پڑھمت آسے یا ایوہ النبی کل ادواجک و بناتک و نساء المؤمنین یس عربی گرامر کس گوڑنی کس کلاسس منزوس تمس تش پتا بنتن کیا گو بنات کیا گئی قرآن مجید ونن گوڑ ونیو پنن ازواج مطہراتن ونیو پنن کوڑن قرآن ونن چونست مینس دل کس قرار چشمن اند شہجار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسن اکھ یا زو کوڑ امس اس بنات گو دیو علاو سیرت ونن تمنا ژور کوڑ کس کوڑ مگر ژٕ گوکھ تمہِ فکر ہُنٛد شکار ژےٚ ووٚنہی نہ تمن چھِ اکٲے کوٗر ژےٚ دوٚپُتھ اوے اوے یی چھُ پوٚز ژےٚ کوٚرُتھ قرآن مجید کس نصس انکار میانیو عزیزو میانیو شفیقو میانیو رفیقو ژےٚ ووٚنہی ازواج مطہراتن من چھِ اکٲے اہل بیتن اندر چیل نہ پڑھتھوئی قرآن مجیدن ون گوڑنیت چھیون اہل بیتن اندر تمام ازواج مطہرات رضوان اللہ تعالی علیہ ہن اجمعین میانو عزیزو میانو شفیقو صدب کت پرزناو ہوک اہل بیت صدب کت پرزناو ہوک باقی صحابہ چپڑ ہی تمی انداز یہ تھوئی پھین بند گو بری میری چپڑ ہی تمی انداز چاون ہے دپ ہے اہل بیتن وند محبت ضرور تت کر انکار کان مگر اہل بیتن من چھین عائشہ رضی اللہ تعالی چگوخ من خطر تیار چگوی سورہ نور مشرب ام سندس برات سندر ام سنزی پاک دامنی اندر اک آئین کین ز آئین کین تر آئین کین چور آئین کین دہ آیات بینات نازل کرن پروردگار کچھ یہ فرماون تماماً ہند نکاح گو کائنات سندر زمین اس پٹائی سوائے اک مگر میون نکاح کر عرشوئی میون نکاح کم کر عرشوئی باعث خوابس مزہاون ریشمی ٹکر سندر یہ ریشمی کپڑ کھولنا پت لبن عائشہ رضی اللہ تعالی جسم مبارک ریشمی ات ٹکر سندر یم سات یہ ریشمی ٹکر کھولناو فرموک یم سن تصویر ات ریشمی ٹکر سندر ہاونائی یہ شے انقریب چین گرواجن بنن واجن یہ شے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا امام الزہبی سری پڑھو رحمت اللہ علیہ بیہ حلیت الاولیہ سندر ابو نعیم سری پڑھو رحمت اللہ فرماون تاریخ اسمن چو گزرو مت تمشون عابد الحرمین کیا شس ونن حرمین کت ونن اگو مسجد نبوی بیگو مسجد حرام مدینہ منورہ مکہ المکرمہ زمانت یا متمانت یمش حرمین بنویمت ذات پاک حضرت اللہ یمن ہند راشت حفاظت ذمہ داری پانے حسم ذات پاک حضرت اللہ جل شانہ ژٕ گژھِ غلط فکر ہند شکار بہ کیا کرتا ژٕ گوکھ تمہ فکر ہند شکار یم ژور پیٹرول انت خانہ کعبس نار دنچ مضموم کوشش تہ کران ژٕ گوکھ تمہ فکر ہند شکار بہ کیا کرتا یہ چھ مے خطا نہ یہ لیک آف نالیج ژےٚ تہٕ مےٚ چھِ پرنٕچ ضروٗرت ہیٚچھنٕچ ضروٗرت فرموک دجال پھر سرسی دنیاس پھیریا ساری گچن تم سند امی غلط فکر ہن شکار اللہ
یمن بچائے ذات پاک حضرت اللہ فرموک دین گچ واپس تتھے پوٹ یت پوٹ سرف چھو پنہ واجہ مز ہل 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 واپس گژھان یہ دین یہ ساروی علاقوں من سکڑت یہ دین یہ ساروی علاقوں من وٹت یہ دین تہ گژھِ واپس بیٚیہِ مکۃ المکرمہ مدینہ منورہ میانو عزیزو میانو شفیقو میانو رفیقو شخص ونان عابد الحرمین کیا چھس ونان حرمینن ہند عبادت گزار حرمینن ہند عبادت گزار یہ چھس نے مت دیتمت لقب یہ دیتمت عالم اسلامن کیا دیتمت یہ چھ جماعت دیون کنس لقب جمعیت اہل حدیث یا حنفی جماعت سارنی اسلامی جماعتن کرن رٲچھ پروردگار خوش چھُ گژھان دپن مے دیت پنن جماعتن لقب یہ تمس زن اعجاز صاحب تمس ٲسۍ ونان أسۍ جمعیتُک حاتمہِ طے تُہۍ زٲنِو نہٕ سُہ کینٛہہ اللہ تعالیٰ کٔرۍ دِس قبر پرنور لحد پرنور تہندین تہٕ میانین امواتن ونکس تہِ چھُ تٔمۍ سٕنٛدین نیچین فخر سانس مالس جمعیت کس تاریخس مز لقب حاتمی جمعیتک حاتمی طے یہ واریہ خطیب یمن جمعیتن القاب دتمت تم خوش مگر یہ عالم اسلام دیتمت امس صاحبس لقب عابد الحرمین حرمینن ہند عبادت گزار میانو عزیزو مگر یہ کیا امام الذہبی لکھن شاطرن عاشقن یو ژور گوڑ یوس گوڑ اکس خاتون سیت ناجائز تعلقات تھاون وول یتن 8 لچھ کس نماز گزارس تکبر تو گمن گچھ اگر کان توبہ کرت آو شراب چن وول مسجد مز دول وچھوس اگر کان 3 ورین نافرمان اس پتاو جامع مسجد 8 لچھس مز توبہ کرت نماز پڑھنے امس ون کان 30 وور نماز گزار ہچک پٹ وات ڈیمت نعوذ باللہ یہ چھن پت دوبار مسجد اچن گناہ کمس ژت بن ٹھیکدار یہ چھ رشتہ بندس معبود برحقس درمیان سو ہیکہ کنسہ گناہ گارس آنن تو پھانن معاف یتن امس پام دکھ یو شاطرن عاشقن یو ژور بیوس ہمسائے خاتون ست پن تعلقات ناجائزی طور پیش کرن وول یرتقل جدار الیہا لیلن یوس دیوار ژٹھ دیوار کھسِتھ امس خاتون ست رٲژ ہنز رٲژ بسر کرن یرتقل جدار جدار چھ ونان کت دیوارس کمس ام سن دیوار کراس کرت الیہا لیلن یوس امس ست رٲژن ہنز رٲژ گزارن اکس رٲژ منز گو دیوار کراس کرن سمع تعلین او قارئا یتلو وچو احتساب کت میں کن تھوزو توجہ سمع تعلین او قارئا یتلو یا اس اخ عام قرآن پڑھن وول قرآن پڑھن یا اس قاری قرآن قرآن پڑھن سو اس پڑھنے حیات یسمت تحب رکھنے از 8 لچھ کس جامع مسجد مزون کس تلاوت کر سورہ حدید شرحائم آیت سورہ حدید یا اس بوزمز حد لٹ 8 لچھ مسلمان اگر بوان 100 لٹتے 100 لٹتے آسن بوزمز مگر وشو احتساب کت چھونا فرماؤن یہ دیوار کراس کرن یہ قاری قرآن چھو پڑھنا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله ووت نبا ایمان سوخ یہن دل نرمہن یلی من نش پڑھنی ہے ذکر حضرت اللہ یلی من نش پڑھنی ہے قرآن پاک
یہن دل گژھِ بدلن یہن دل گژھِ نرمن ام بوز نہ گھنٹس واز کی ات آیتس پڑھنس کوتا وقت لگی 24 سیکنڈ 22 سیکنڈ 20 سیکنڈ 15 سیکنڈ اگر قاری آس تمس تھو 1 منٹ الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق فرماون کیا ووت نبا ایمان سوخ یل یمن نش پڑھنے یہ ہے رب العالمین سن ذکر یہن دل آسین خوتن یم آسین بدلاون پنن رفتار تو گفتار گوبر میں تھائن پورا توجہ یم ماجہ کوڑ نیبر کن بوزن تم تھائن توجہ ام یل بوز دبن قال بلا یا رب قد آن پروردگار ضرور آو سو وقت یل چون بند یا آیت کریمہ بوزن سک پنن پان بدلاون خطر تیار قال بلا یا رب قد آن اے میان رب آو سو وقت یم ساتھ چون بند پنن حالت پنن رفتار پنن گفتار پنن کردار پنن اخلاق بدلاون خطر تیار فرجع تائبا صادقا رجوع کرن وول بنیو توب کرن وول بنیو مگر سوی توب یو سورہ تحریم سندر توبو الاللہ توبتا نصوحا اڈلش کس ویر کس دچن پر کس کھوڑ پر کس مسلمان سن توب نکی اس پوڑ توب میں کرزو ماپ خضر تھوئی بروٹ کنتی تھا یا آج شوان چاکلیٹ تی تھاون کم کم چیز شاسن بروٹ کنتی توبہ کر دے توبہ کر دے توبہ کر دے توبہ کر دے فرجا تائبا صادقا وأصبح من كبار العلماء والعباد مگر تیت پوز توبہ ام پتچ عالمی اسلام کین کبار علماء اندر ام سن شمار بڑن بڑن عبادت گزارن مز ام سن شمار حتی عرف به عابد الحرمین تیت بنیو توب کرن پت پڑن وول ہچن وول عبادت کرن وول ذکر و اذکار کرن وول عالمی اسلام و کلم رکیوین دپک یوہی گو دشمنی حرمینن من ساروی خود زیادہ عبادت کرن وول ساروی خود زیادہ عبادت کرن وول ناو چھس فضیل بن ایاز سری پڑھو رحمت اللہ فضیل بن ایاز رحمت اللہ بدلو کم سیتی اک آیت کریمہ سورہ حدید شڑہایم آیت کریمہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سن قول مبارک تو یو یاد اطلب قلبک فی ثلاثت مواطن عند سماع القرآن تلا اڈلش میانی جوانا اڈلش مین کوڑے تلیت سیت بدلاس تلا میانی گبرت سیت بدلاو پنن رفتار تو گفتار اگر ونیک تام سگریٹوس یمن دون انجن مزاسن سیدی حایت یم ز انجی لاگن سگریٹوس دوبارات وادشاہ نہ گوبری جوان کرن میں سید واد بزرگ چھ توب کرت جوان چھ واد کرن انشاءاللہ بوسو شام بانگ بودت اڈلش کس کوچس من زینت بنن گلی من زینت بنن مین کوڑ چھن حیا علی الصلاة حیا علی الفلاح بوزت ونیک تام گمت وضو کرن تو نماز پڑھن امی ششک بانگ چھ پڑھن مردن یوت امی چھن یہ شک اول ما یحاسب به العبد من عمله الصلاة ہے مین گبرا ہے مین کوڑ یل پگا رب العالمین پنس دربار سندر کری کھڑا مردن یوت کرے کن مستوراتن تھی
مستوراتن تیا مگر اشک ونمت نا مستوراتن گئی ہوئی گنڈ چوٹا بے مجھے چوٹا بے گو یمن یہ یم دو پیر سبی تم دو لیون ڈون بے وضو کرت غذا وزا رنن وری کن تمام نمازن گئی چھٹی یہ چھا یہ پڑھو کس یہ ونو کس امیش شک شاید بشس امی ست تار لبن واجن امیز گو مشربی پنن کردار نماز پڑھنا ندراؤ پنہ حجر مبارک پہ مسجد نبوی اسکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اس لکٹ ونی اس نے مستوراتن ہند انتظام مسجد مز گژھِ مستوراتن ہند انتظام آسن کن مگر ہائے افسوس آج انتظام مگر منظرات سمت آج انتظام مگر شاپنگ کمپلیکسک آج انتظام روس سوزنک تو بنگلہ دیش سوزنک تو ایران سوزنک کچا کوڑ شاز یم ایران پیٹھ واپس شاز آمچ جنگی حالت موجود کچا کوڑ کم از کم 300 سٹوڈنٹ کچا چکت پتا منش آئی تم یل ایران پیٹھ جنگی حالت گئی تم آئی منش میں پرستمن کتا شو دبک منیمم 3000 کس ساس 300 میں نے ادھیرو ایرانک درواز یل بنگلہ دیشک درواز یل روسک درواز یل چینک درواز یل ممبیہن درواز یہ چیزوں سے معاشرہ سوت اثر پیور البتہ ہی سمجھاؤ موجود وارے یون اتھسٹ بنیت یم اور انجینئرنگ تو ایم بی بی ایس کرت یون تم چھ اور واتت ونن دیر از نو کریٹر آف دی یونیورس تم چھ ایتھزمک شکار آسن گمت اگر کمی پڑھن پنن چشمن برو کن تی اوس بہتر اوسا کیاز تم روز ہے شکار تے برابر برکت برابر تچ تم سوی رنگ رٹان ممبئی گچھت لکھنؤ گچھت روس گچھت بیس جائے گچھت تم چھپت سوی لڑکہ بنن یمنا فلسفی اس پڑھمس کیا سن پڑھمس آو اور وہر آو شیریت آو مال تھیس ٹھولز پلیٹس کیسا گوبر گو ام چھ پڑھمس فلسفی یہ وقت مالس دبنیس ابو یم کس ٹھول دبنیس زہا گوبرہ دبنیس یم چھ شیح فلسفی کس چھ دبنیس کت پور دبنیس ز چونس دماغس من ز مینس دماغس من ز کت مز یہ اس نے مڑ مین دبنیس ہم ژور گئی ژےٚ تہٕ یم ز گئی مین والا یہ چھُنہٕ اصل یہ فلسفی یہ چھ پتہٕ فلسفی پرن اور یہ دپان درٛاو کیٛاہ نٮ۪مازو منٛز درٛاو کیٛاہ درسگاہو منٛز درٛاو کیٛاہ اجتماعو منٛز بہٕ چھُسے جمعہ دۄہ گژھان 2 مِنٹہِ کم اتہِ کیٛاہ چھُ نیران أمس چھُ باسان نیران چھُ ہوتے یت کیٛاہ چھُ نیران یت چھُ نیران تے یہِ نہٕ چٲنِس دٮ۪ماغس منٛز وُنہِ ژومُت چھُ یہِ چھُ سورُے ییٚتے نیران یوٚتام قرآن توٚتام خار یوٚتام تبلیغ توٚتام خیر یوٚتام درس قرآن توٚتام خیر یوٚتام درس حدیث توٚتام خیر یوٚتام درسگاہ توٚتام مسلمان زندہ درسگاہن ہُنٛد درواز گوٚو بنٛد مسلمانن آو روحانی موت اجتماعن ہُنٛد درواز گوٚو بنٛد مسلمانن آو روحانی موت اکھ زمانہ اوس کریو ڈاکٹرن ست رابطہ یلی ریتس من 4 پیشنٹ اس یمن کاؤنسلنگ اس پیون کرن یم ڈرگ ایڈکٹ اس آج چھ 4 پیشنٹو بجائے امس ڈاکٹرس نش یون پر منتھ 132 پیشنٹ کجا ایڈمنسٹریشنس چھ اپریشیٹ یمو یہ قدم تل یم تی آج کور ایس ایس پی انت ناگن اعلان یس تی ڈرگ پیڈلر آس یس تی ڈرگ ایڈکٹ آس اگر سو کن تی ڈپارٹمنٹس مز فارم بری اگر نتم توبہ آس کرمت واپس آس آمت تمسی ریڈ کراس دن سو ہکن کن جائے اپارٹمنٹ گست
یہ آز نو SSP اننت ناگ سند رپورٹ مبارک یمن ایڈمنسٹریشنس یمو روک لگاؤن خطر سدا رت قدم تل مگر اگر نیم تلہن تی ایسے اوسا چرس جائز اوسا ایسے اوسا شراب جائز اچھا چٹ جائز اچھا براؤن شوگر جائز اشی حرام کرمت 1470 وری برونٹ قرآن مجید تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مگر یل باٹلی تو زرجی اوت پڑ یل نا امس پتہ ہوئی عربکن اوس بقول حافظ چراغ سب شرابس جاہلیتس مز ہتھ ناو کس ناو حافظ چراغ صبن کتاب چھو پڑھمت عبدالغنی صبن ماس پڑھمت یہ جمعیتن کرمت مفت ڈسٹریبیوٹ تو یہ سونا ونن اسلامی رواداری چھین جمعیتس یم چھ ہارڈ کور دن پورس مز یل میں گۄڈنیتھ یتھ علاقس مز دارالعلوم کھول سوس حافظ چراغ صب یس افغانستان پہ آمت یل قادری صب جامعہ علیہ شیر باغ اندر یل حافظ چراغ صب یہ ہے شیر باغ تاکہ اس امامت کرن حافظ چراغ صب قادری صب اس مقتدی بات اشن جماعت پرست تو مسلک پرست البت شرکت ستھن اس کمپرومائز کرن تمس استن دپور کارا کلی مشرکس پت تو شرکس پت چھن اس کمپرومائز کرن خطر تیار مگر تمس نش توحید تمس نش کیا تم نش کتاب تک ناو خالق کائنات کون خالق کائنات سا کتاب چھ مے تہ گرِ جمعیتن یل سا کتاب پڑھ یمن باسے یہ معاشر خاطر نیڈ آف دی آور جمعیتن کر پنس لاگتس پہ پرنٹ پبلش پت کر مفت تقسیم لیکن وہ کس دیو بند عالم ناو کیا چھس حافظ چراغ صب سری پڑھو رحمت اللہ ام چھ لیکھمت دوری جاہلیت اس مزاج ہاتھ ناو شرابس عربکن نش کس ناو مگر یل تربیت کرنے آو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گوڑنکس حکمس مز آو اتمن چھو نقصان زیادہ نفع کھت گوڑنت اس نہیں ہم تیار کریں نفع تو چھو مگر نقصان چھو دویمس مز آو یم ساتھ یہ چھو چون تم ساتھ زون نماز نزدیک یہ لا تقرب الصلاة وانتم سکارا تریمس مز آو نا ون سگو انما الخمر والمیسر والانصاب رجس من عمل الشیطان فجتانی اک شخص دراو یہ آیت نازل گسن پت مدینس مز اعلان کرنے لوکو زار تے حرام لوکو شراب تے حرام لوکو پھال کرن تے حرام لوکو سنم پرستی تے حرام مگر گوڑ تھا حکم شراب اس متعلق یہ دراو مدینس مز اعلان کرنے اکائی دوحت اکائی تاریخ شکائنات اس مز یل رود پین بغیر یل کلن تگیانی ین بغیر چھ آمد زنتی شراب مدینس نہ پیون رود نہ گئی کلن تگیانی مگر مدینس گئی حالت زنتی آو سالاب کیا ہے یل اعلان کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سند الچین شراب حرام حضرت انس بن مالک سری پڑھو رضی اللہ ابو طلحہ سندس گرس مز اوسس بہ تمہ سات شراب سپلائی کرن یمن لوکن کیازِ تتہِ ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ سرمایہ یمن ماننہٕ کُس شراب مگر یل نیبر کن آواز بوز یل میں اوسس مز اوس شراب دام ترومت تمس گو نہ جرت بون والنک یمس ہٹس تام اوس ووتمت تم انگل ست واپس مگر بون وولن کی مٹکن ہن مٹک کریم زائے اوبر کھسن بغیر بارش پین بغیر کلن تگیانی ین بغیر دتک مدینس نظرہ زنوس مدینس آمت سالاب مٹکن ہن مٹک کر مدین کیو لوکا زائے اش
Perawadi did defeat Jamis, city of temple. City of temples is as this defeat Jamis. Katmas? Sharabasmas. Perawad tuta az sharab supply karan. Nebirkin poultry farm legit. Underkin kya karan? Mardayot ne kya zani chhe. Shatwar chi giriftar yavan karn. Yim drug peddler chhe. Masturat. Katwar chhe. Shatwar chhe. Kashriz guys. Rapaya sing. Makana sun. Emis gaysi dinar te dirham asun. Adı neçu şu şarab sit khatum. Kur çi şarab sit khatum. Gamız. Yani azizo, yani şefiko. Emis kodi kya avaz podes. Kya avaz podes. Emis şazza Allah ki men gayyur musalmanın mirik men gayyur musalmanın yevaz podmut. Masjid-i Nabaviyas kundrav fajr namaz padnavni Muhammad Rasulullah. Am dos var ekis majin işlemiş nav Juwayriya. Kya çus nav? Juwayriya. Radiyallahu ta'ala. Satyos tahajjud khatru vasmas. Temtios jay namaz bichamas. Magar Masjid Nabaviyas manz osnu gunjoyish ke musturatan has. Sachi pannisi musallahs pe fajr padan pannisi hujras manz Rasul Akram sallallahu alaihi wasallam padnav ummat fajr namaz. Pat beat ach Masjid Nabaviyas manz totam yotam aftab kotam iki iman wan iman Yimna panin gobir shirish thayit salafi. Kya che? Yiman chasun min salam phirnay. Yim chin nebar tsunan waqt. Yiman chin 10 minute te zikr o azkar khatir. Istiyasa chi manan ijtimai tor chin salam phirit zikr ki. Salam phir pat gay in phirodi tor zikr ti to dua ti. Magar toy vanyo ne yim hanfi boy toy chu zikr khalaf ad kya vanyo. Toy ne şu ahle dis lड़के salam pherit rukan chwa toy şu siti mobile as devan nazar message ka chawmas yem kar tabahit barbadi meshan patr he yat prani masjid mas ko tahlar chme fajr as darz ditmut yeti che men buzarg yeti os asan ti fajr namaz yim buzarg zanen me sari me os anan dar sab khabar yet Dar sab os me anan timan dohan patos me dar sab divan 50 rupi chand mas dapanos ashi masjid chand karun yim gaye che myani 50 rupi zankaya chim che panni chand mas godas divan 50 rupi ch pataisan tam sat 50 rupi pataisan divan sari 50 rupi patos fajr padet yeti chand karnavan to tes gasan shahat 7 8 timan 8 os value tam do 8 62 tim 50 rupi asme kami asan dismas dar saban walid sabin dostan temis te karin umre barakat menis walid sabas te karin umre barakat tah te karin umre barakat mesh walid sabin kamzor go myane wajah taskarin tohnder waliden insan shifahi kamila shifahi ajila meshan pathay Kıtaylar çüme fajr patiyeti dars ditmut ilbi javani hindis dahlizas pet osus khada magar wuchan osus tam dohte os adlachas mas 4 saf 5 saf 6 saf asan kat fajr namazi az go ilim zada az kıta asan or saf kuda asan or saf aks ilim go paz bakarne inkar मगर क्या अकदार यम जन प्राणन हंदिस तिम छ अपनावनच जरूरत ये इजाजत नहीं है सलाम फिर थयोत वक्सनि नबर ये शरीयत खिलाफ शरीयत किस मिजाज खिलाफ मेमत देतन अहले हदीस दोबारा अदलश ये नहीं बुशुस न मोहताज ना अलबत पज वनन वोल छुस ब कम वक्त में तो यू जोर पन्निस पानस तोहमत लगावन सुगौन सलाफी यु सलाम फिर थयोत नेबर वट प्रकुनि नमाज पत गसन 10 मिनट 15 मिनट मसनून कलिमातन मज बसर मौलवी साहब आज शु कम्पिटिटिव दौर मटेरियलिस्टिक दौर बहकनाज वत करित वत हको कुन साथ करित ब करन इनकार मगर मामूल गसने ये बनावर
کن سات اس مجبوری تم سات ہیکو سوتی نبر نیرت نت گئے سلام پھیرت انفرادی طور 10 منٹ 15 منٹ یم کلمات پڑھیں یم کلمات لازم چھ کیاز فرمو کھر زمانس منز گژھن اکثر موت نظر بد سے کم سے یم نظر بد سے بچن خاطر چھ کلمات ضروری کیا چھ نہ پیر صاحب چھن اجازت ہن تہ بوزو پیر صاحب چھن اجازت اچھ اجازت دیتمت محمد یت وظیفس اجازت دی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تت چھن پیر صاحبس اجازت ہنی ضرورت مگر کرن چھ حسن المسلم چھ یاد کرن پنن کوڑن تہ پنن نیچر تیلی بچنو بغاوت نش نیچی تہ کوڑی تل سا کریو آز اگلا چھ مے سۭتۍ وعد حسن المسلم کرو اس کوڑن یاد بے نیچین کروا انشاءاللہ یتم 5,000 آبجیکٹیو ٹائپ کوسچن چھ یاد کرن تت کرتن حسن المسلم تہ یاد یت مز پرٛٮ۪تھ کُنہِ قٕسمُک دعا چھ آمُت جمع کرن یم کتاب تھیتو پنن گرن اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئی آفتاب کھست اشراق پڑھت واپس امتچ موئی چھ جے نماز پر ذکر مس کت پٹ فجر پٹ گوڑ تہجد پتہ آفتاب کھسن پتہ جے نماز پٹھ اور آئی چاند تو میانی دلک قرار محمد رسول اللہ امت کی ماجی پرچک ژٕ چھکھ تنہٕ ییٚتہِ جے نماز پٮ۪ٹھٕے دوٚپُن اہن حظ فرموس ییٚلہِ بہٕ تۄہہِ نِش تشریف گوس تُلن واپس یِنس تام مےٚ پٔرۍ 4 کلمات 3 لٹہِ کٔژ کلمات ییٖژاہ چانہِ ذکرِ چھِ فجرٕ پٮ۪ٹھ اشراقس تام فضیلت تِمن چھِ 4 کلماتن تیٖژاہ فضیلت تۄہہِ کیٛاہ توٚر وازس منٛز فِکرِ فرمو ژےٚ چھکھ ذکر کرنہٕ یِم 4 کلمات تہِ پٔرۍ زِ ذکر چھک سے کرنے مگر اس کے پت ہر رازیس یم 4 کس لٹ پڑھک سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ وزنۃ عرشہ ورضا نفسہ ومداد کلماتہ اکھت تلن ات تھود یمس 60 وری گئی خاندرس دپ مے خاندارنی یم 4 کلمات تعلیم کرمت چھا البتہ باغ خاطر کۭژاہ تعلیم چھ أمس خاندارنی یوان کرنہٕ صبحن ؤتھۍ زِ سُلے پہم باغس پٮ۪ٹھ چھُ گژھُن مگر یہ کرس نہٕ زانٛہہ یہ تعلیم سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ وزنۃ عرشہ ورضا نفسہ ومداد کلماتہ یمنٕے پیو یاد یمنٕے پیو ناو یمنی پیو لقب ازواج یمنی پیو لقب امہات المومنین میانو عزیزو اگر استی چھ پنن گر بچاوین قرآن چھ پڑھن قرآنس چھ سنن ترجم چھ پڑھن تفسیر چھ پڑھن یہ سوری اصلاحی معاشرہ چھ تیل ممکن یل اس قرآن تو حدیث پڑھن ول بنو اپناون ول بنو ہچن ول بنو وقت گو ژیر مے مکلیو اکوئی سو گو ان د سماء القرآن یل قرآن آسہ بوزن یون تم سات گژھِ پننس پانس احتساب کرن دل چھان مما دل بدل چیزن پہ مطمئن مما مسجد مز کانڈ لگن یم سات بہ تلاوت کرن ازیک جوان ونن مے چھ تلاوت وز کھسن نندر مگر یت پہ چھس نہ 2 بج روز تام نندر کھسن تلاوت وز چھ نندر کھسن تت 7 منزل قرآن پاک سانن اسلافن نش تم 7 منزل چھ اس نش تہ موجود ات کیا 7 منزل تہ غور کورمت 7 منزل چھ ام موجود سن اسلاف اس رمضانس تو غیر رمضانس من 7 دہن مز ختم قرآن کران کچن دہن مز آز گو ذی القعدہ کیا گو 10 ذی القعدہ اس آز میانو عزیزو آخرت تو 10 دہ گئی ماہ رمضانس درمتس تلسا اڑ کس مسلمان ہیک میں ونت مے شوالس مز تہ کورمت ختم قرآن بے یمن 10 دہن 10 پار کیا کم ونت پت گھن پیر صبس نش تعویز ان خاطر گرن نہ سکون تعویزہ دت بہ تھوہا تالوس اویزان نماز بغیر گوس میں سکون ذکر تہ گھس نہ پین کرن تلاوت تہ گھس نہ پین کرن
پھر سب کہاو شتو بجائے دمے 2200 مگر ات نماز کن چھن شڑن کی پیر سب ون اگر زانن وول سہ دپس نماز چھو پڑھن ناز تن کر الحمدللہ انجینئرنگ سہ سوری زانن مگر یہ نماز چھن پڑھن نہ چھ سہ اصل نیچو مگر نماز چھن پڑھن اگر ون پیر سب زانن وول دپس قرآن چھ پڑھن دپن نہ سوری چھن پڑھمت یہ قرآن یوت پڑھن نہ کی سوری پڑھن مگر قرآن پڑھن نہ اچھا کوڑ ذکر وکر کرن ناز تمس کہلت شیون نماز تیت میں تعویذہ امی تلاوت بغیر تو نماز بغیر گوس گرن برکتا گھن گرن چھن برکت گھن نماز بغیر گرن چھن برکت گھن تلاوت بغیر گرن چھن برکت گھن ذکر بغیر گرن چھن برکت گھن صدقہ خیرات بغیر اگر یژھان چھو ولو بناو پنن یہ ماحول اسلامی ماحول انشاءاللہ امی خاطر جمعیت تہ گام پت گام کریا کریا بستی بستی پھیرن اشن کانس نہ دشمن رودمت نہ اس کانس ہند دشمن اس سارنی ہند خیر خاطر بیکھا البتہ یکوٹ ذمہ داری یہ نکھوالن چاہے اڈ لچک مسلمان آسے یا بے کن علاقہ مسلمان آسے بدم بازت خادم تہ مبارک ون پھر نس یمہ جامع اہل حدیث خاطر نبر کی یہ سوری تہ کریڈٹ گھن بہت دشوے ات تلت اڈ لچھ کن غیور مسلمانن یہ عظیم جامع تعمیر کرنس پہ سلام پیش کران ون تک سیر پر داری پر یم دو اس تک سیر کم لاگو اس گھن نہ سیرن ہند خاطر نبر پیون نیرن نہ دارن ہند خاطر زور پہم کرو انشاءاللہ بہ گھس خوش انشاءاللہ تت لگن سیرس 12 یا 13 یا 14 گاڑی تم گھن 14 نفر دن اس انشاءاللہ تم دو یم دو اس سیر کم لاگو بہ کر ذمہ دارن گزارش تم دو تہ بلاو اس میں محمد حسن بابا صاحب تہ اعجاز صاحب تہ یتھی میں باقی ذمہ دار تہ یتھی یم بلائن تم دو اس واز کم تم دو رٹو ہدیہ زیادہ پہمت ہدیہ رٹو زیادہ بے کرو دوئی خورا انشاءاللہ العزیز تک مسجد بناو انشاءاللہ 3 منزل مکمل انشاءاللہ یہ گام چھو انتہائی زیادہ دیندار انتہائی زیادہ با اخلاق با ادب بشس تہنزے برادری سلام کرن تہندس اخوت سلام کرن تہنزے رواداری سلام کرن تہندس اسلام پسند آسن سلام کرن تہندس دیندار آسن سلام کرن البتہ صاحبن چھس بہ ذمہ دار ٹھہرومت یمو یہ مسجد بناونس مز کلیدی کردار چھ اختیار کورمت تمس ربن جنتچ نعمت اوت ون عطا کرمس تم گئی کوڑے اوت مگر تماشس رب گسم نیچو تی سوزن پروردگار تمام بے اولاد انسان کر امس میانس عزیزس تی اولاد نرین ہچ نعمت آتا بیش میں پنن عبدالغنی سب ذمہ دار ٹھہراون ایسے سچ سلگرمس اندر کی بیمار تم چھ ونکنس انسٹیٹیوٹس اندر ایڈمٹ اللہ تعالیٰ کرن امس بیمار است باقی بیمار انسان یم گام کن یم مجلس ہندن بیمار انسان شفا کاملہ شفا عاجلہ شفا دائمہ کوڑ مالن پرد پوشی گبر مالن پرد پوشی سن ہم تو غم کرن دور سن پریشانی کرن دور یم مین گبر بے روزگار تمن کرن رت روزگار آتا سارنی میانن عزیزن شفیقن ہائن دینک بہار حیحک بہار اخلاقک بہار عظمت کردارک بہار پت کن شراز سب تی تشریف فرما یمن چھ والد بیمار تس کرنس شفا کاملہ شفا عاجلہ یمی طرف چھ میں پنن محسن اعجاز سب بہت یم دون کوڑن ہند والد سب چھ حالی لوگ یمن گرکن دب بائک پہ تس تی کرن میانہ ہمشیرس تم سند ات چھس بہ حق نامہ گومت شفا کاملہ شفا عاجلہ اتے چھ میں بابا سب یم زن یت علاقس مز دینی خدمت انجام دنس مز دہ رات چھ یکجہ کرن یمن تکرنم اللہ تعالیٰ عزت و وقار آتا خیر و برکت آتا یت گام سان یت مجلس سان یت سرسی علاقہ سان یہ خدمات تہند خدمات یم کس امام سبن خدمات یا خطیب سبن خدمات تک پرانہ مسجد مز تمن دہن آسن ماسٹر محمد مقبول سب قبر کرنس پرنور لحد کرنس پرنور تم واریاہ بزرگ چھن میں آز نظر گژھن کینٛہہ یم تمہ سات ٲسۍ مےٚ سۭتۍ معانقہ کرن ڈیکس منہ کرن تم چھ واریاہ
ونکس عالم برزخس اندر تمن کرن قبر پرنور لحد کرنک پرنور یم ونکس یت گامس مز خدام بنت مردادم بنت یت گامس برادری تو اخوت مستحکم تو مضبوط تھایت یمن سارنی بزرگن کرن عزت و وقار عطا یمن سارنی کرن اللہ تعالی جنت الفردوس اندر جائے عیالو کھوینو بہار یمن لکٹن ہد ہوینو بہار یمن مستقبل کن ہون نہار پھلونین ٹورن ہند ہوینو بہار یتچن کوڑن پرد پوشی گبرن پرد پوشی جوانن حفاظت بیمارن شفا نڑی مزورن یاری تاجر پیشن یاری ملازم پیشن یاری سارنی ہن جائز حاجات کرن روا اک خاتون چھ انتہائی زیادہ بیمار تس کرن شفای کاملہ شفای دائمہ شفای عاجلہ اکہ بچی چھ دعائی اولاد خطر حکم کرمت کرنس اللہ تعالی تمہ جمع کرنس اولاد صالح آتا نکاح کی تلاش میں ایک نوجوان ہے پروردگار سارنی بے نکاحن کر صالح نکاح آتا یم کور بالغ تمن کر صالح جوڑا آتا یم گبر بالغ یمن تکر صالح جوڑا آتا امام سب چھ بیمار یمن کرن شفای کاملہ شفای عاجلہ تہندن تمیانن بیمار انسان اگر کان دعا اس مشرب گسن سو کرن پانے آتا پروردگار یم دعا مانگن تم کرن قبول پروردگار البتہ نیرن نیرن ون یم چھ لکتی یوت گوبر یم یت منہجس ست وابستہ چھ ممکن یمن آسہ کن سات قدم کمزوری مز تہ وتھن یمن ٲسۍزیو دست شفقت تھاون یمن ٲسۍزیو نہ کُنہِ قٕسمُک کانٛہہ تکلیف دِوان اگر تۄہہِ یمن ہٕنٛز کانٛہہ شکایت آسہِ مے ٲسۍزیو ونان بابا صٲبس ٲسۍزیو ونان اعجاز صٲبس ٲسۍزیو ونان یمن کٔرۍزیو حوصلہ افزٲیی کیازِ واریاہ جوان چھِ پتہٕ اگر تٔمِس دیندار ٲسِتھ چھِ کرٹسزم کران سُہ چھُ پتہٕ دل برداشت گژھان سُہ چھُنہٕ پتہٕ اتھ دیٖنس نزدیٖک یِوان اگر یمن کن سات کمزوری گژھِ یمن کرزو درگزر ستر پوشی کیازِ یم چھ لکٹ لکچارس من چھ بعد اوقاتن اندر کن سات کمزوری نال ولن البتہ رت پٹ کرزوک اصلاح انشاءاللہ یم چھ تہ بزرگن ہمیش قدر چو نگاہ وچھن عزت چو نگاہ وچھن واریاہ جوانو ٹھہروس بہ ذمہ دار اڑن چھ گرک بیمار اڑ چھ پانہ بیمار یمن سارنی کرن شفای کاملہ کوتا یم دپن بدم بلیک چیک والدین چھ میں گزریمت تمن گژھنم اللہ تعالی پن مغفرت کرنا کرنس اللہ تعالی تمن درجاتن مز بلند اتوئی جنت کرنے خاطہ پروردگار کرنک دیدار بمشرف حوض کوثر اشتریش کرنک نصیب تہندن تمیانن والدین انسان تہندن تمیانن اولاد انسان تہندن تمیانن احباب و اقارب انسان بکہ ون بنوتوان کیا حکمنیت کوتا دیم یوتا امس پانسی طاقت آسے یوتا امس پانسی طاقت آسے دائری دیا درواز دیا سیرس 4 گاڑ دیا سیرس 5 گاڑ دیا یوتا امس طاقت آسے پانے کرن اعلان اللہ تعالیٰ کرس پنس رحم کربس اندر کیازِ مین نظر ہے کہ بڑ ٲسِتھ سُہ گژھِ بڑن پہم سُہ گژھِ گوٚب پہمت یوتا امس پانسی طاقت آسہِ تیُتُے کٔرِن یہِ امہِ مسجد شریف جامع خٲطرٕ پیش رۄب کرس پنس رحم کرمس اندر جاے یوتا امس طاقت آسہِ بہٕ کرٕ نہٕ یورٕ کیازِ یہِ بنہِ بعد اوقاتن اندر ام سن خاطر کن سات باعث تکلیف تہ چھس نہ بہ پسند کرن کی یوتا امس طاقت آسہِ کوتا دی انشاءاللہ یوتا امس طاقت آسہِ البتہ اخ پور گژھِ ام سن سۭتۍ مکمل گژھُن بس مےٚ ووٚن یہِ اخ پور گژھِ مکمل گژھُن بس یُتُے دیٖزِ ژٕ 3 پور نہٕ کینٛہہ اخ پور کٔرزِ مکمل رب العالمین کری 8وٕے جنت عطا اہلو عیالس سان یتھ گامس سان و آخر الدعوانا ان الحمدللہ دپن یہ گام یم ہمیشہ عزت تھومت آج یم خادم آمت بسو تھی ویسے تہ اولاد تہ بوے تہ بہس نہ زیت کی یہ بہ رچن آمت تہ کیا کر بہ زچر اگر ون اولاد خوش کرہن تہندین اولادن تہ کر خوش پروردگار اگر بوے خوش کرہن خوش کر تہندین اہل و عیال کن افرادن پروردگار دپن اگر کینچا یتھنس تہ کان دپ سیر گڑ تھا مین دار تھا مین دروازہ تھا مین یمس یہ طاقت آسہ اکھ زٕ پور کٔرۍہوٗس ونکس مکمل انشاءاللہ رب العالمین کرو نعمت تہ انشاءاللہ اگر نقد یمس یہ آسہ انشاءاللہ 5-6 نفر وتھن تھوٚد یمس یہ آسہ رب کرو پنس رحم کرمس اندر جاے انشاءاللہ پے نہ اسہ 8 لچھس مز نبر نیرن کی انشاءاللہ یہ گژھِ ییٚتھی مکمل انشاءاللہ اہنس الحمدللہ رب العالمین دپن مظفر صاحب دپن بہ کرن پنن بوے خوش رب العالمین خوش کرنے پتہ 1 لچھ رۄپیہِ تھٲیِو میون
پروردگار کرنس یا دنیا سندر تی عزت آتا آخرت سندر تی سرخ روئی آتا اہل و عیال سینس بہار یت گامس ہین نیک صالح اولادن تو کوڑن ہند بہار بچین تو بچن ہند بہار پنچہ پانون میون عزیز تو شفیق کرنیو اللہ تعالیٰ 8ویں جنت آتا اہل و عیال سان رشنیو ہمو تو غمو نش یہ گو 1.5 لچھ یم گئی قریباً یتاز اکس پورس سیری قریباً یم گئی سیری ون روزت دارت درواز قرض تی وسنا کہ انشاءاللہ دارت درواز تی تھوڑا دور گیسی زیادہ خود زیادہ 10,000 9,000 10,000 روپی گیس دور دارت 10 دیتو توی آز وچھو گوڑنیش دور کوز دی 10,000 روپی گوڑنیش دور تھود وچھو گبر میون 1 دور 2 دور 3 دور من روز پانون محترم بیاق دور گئی 4 داری رب العالمین کرنک یم چھ سریت کی 4 دار آئی 6 دار روز پارا 6 دار کس دی 1 دار دیو 6 نفر وطن 8 لچھ گیور مسلمان خود الحمدللہ گئی 5 من روز 5 داری 5 داری 5 داریو خطر گئے 5 مسلمان کھڑا انشاءاللہ پانون مسلمان بیاق گئی 7 من چھ 3 داری ٹوٹل 10 داری گئی 8 من روز 2 داری 2 دارین ہن خطر گئے 2 مسلمان انشاءاللہ اک پانون محترم گئی 9 من روز 1 دور 10 الحمدللہ زاہد سب گئی کہوئی داری بیش 2 پورن 4 درواز 4 درواز بس ام پت کرو انشاءاللہ دعا تم پت نیرو 4 درواز 4 مسلمان گسن کھڑا درواز تے گچھ اگر کا ایکسپرٹ چھو سو ہیک ونی درواز کئی گچھ قریباً گچھی تے 7-8 ساس روپی کچھ 7-8 ساس روپی 8 ساس روپی گچھ 4 درواز گچھن 4 مسلمان گوڑنک درواز کس دی 8ویں جنتک درواز ترائیس یاللہ اہل و عیال اس پروردگار انشاءاللہ گوڑنک درواز فیاض صاحب دبن گوڑنک درواز گو میون دویم محمد شفیع باٹ گو دویم درواز پانون محترم 3 تو 4 گئی 5 درواز گئی 5 درواز تی آئی 10 دار آئی سیری تی آئی رب العالمین کرنیو خور و برکت سندر جائے رحم و کرم سندر جائے فضل احسان سندر جائے یہ پت دیو کان 7 روپی 50 روپی یمیسی آئی کھرم کان جوان سال ساتھی ارشاد احمد بٹ کے لیے دعائی مغفرت آئیش اس پانون عزیز اس حالی اس انتقال گو کرن اللہ تعالیٰ کرن لواہ کنن صبری جمیل آتا بے کرن اس ام سندی خلہ پن رحمت سید پر پروردگار امس کرن قبر پر نور لحد پر نور بے دین حادثاتو توار داتو نش نجات رب العالمین کرن سارنی یم تو گزرے میں تہنز قبر پر نور لحد پر نور سارنی کرن اللہ تعالی پنس رحم کرم سندر جائے یت سرسی گامس کرن عبدالآباد یت کن کوڑن ڈیک پوریر لڑکن ڈیک پوریر 5 دعائی شفا خطر رب کرن امس بیمارستے شفائی کاملہ شفائی عاجلہ شفائی دائمہ رب العالمین کرنیو تو ہنزے برادری استحکام آتا پوشنائنیو یہ اخوت یہ خیر یہ بلائی ہمیش تھائنیو اللہ تعالیٰ پانوین مائی محبت دینیو نظر بدنش نجات تھائنیو اللہ تعالیٰ پنس رحمت اسمز پنس کرم اسمز پنس فضل اسمز پنس احسان ساندر یہ دنیا نیرن بروٹھی کرن اس سارنی ہند لکٹ تو بڑ گناہ معاف پتم ان کرن سہل تا آسان یہ کلمہ حق تھائن در زبان اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ